taşıyıp kançıyor. Sizge çok rahmet. Siz şunca yardım verip bana, şu pazarımız bana destek yemek bir böyle kısımdan güzel oturup, şu kararı yapıp tapşırıp beni olsun. Şu razı şu pasportu yakın arada bitirtmesi olsun. Ben çok razı. Allah razı olsun. İşimizle ilgili kalanma, bazılarımız savaşında şöyle kutlu olsun. Pek kutlu olmuş işimizle ilgili kalanma. Балдар, рахмат силерге да бул ишин алып келип тапшырганыңарга. Бир эки сыра таза кийим алып келиптир, мылам ой алып келиптир. Атаны жакшы сууга түшүрүп, жашакай кылып бизге калган үйүнө балдар тапшырышты. Урматтуу канчы ташыйып алам. Ушу колуңан келсе мага ушу паспорт алып бергенге жардам берип, эсиңби